Milikehli, wey'ngane zakwethu ngibingelele. Kuthiwa yadla emnyama, yadla i-Orlando. Hawu madoda, hhayi ibhakanisi khonfemile-ke iy'ngane zakwethu ukuthi hhayi no, sebasayinile-ke nabo abadlali abathathu so far. Akakaqedi-ke emnyama njengoba niyazi-ke ukuthi cha, ayinqeni ukusayina 8 or 10 players njengoba niyayazi-ke emnyama ayidlali-ke ekusayineni. Yabo, isayina wonke umuntu ya. Njengoba nazi siyabasayina futhi engicabanga ukuthi isayine 5 maphosisi so far emnyama, iy'ngane zakwethu. UNomjida nje engifuna sike simbheke nangu lo kuthiwa u-Aphiwe Bhilithi. Lo Mjida lona u-Aphiwe Bhilithi, lo Mjida uke kwaduma nje kakhulu kuthiwa i-Kaizer Chiefs imsayinile. Angazi kwabhimba kuphi noma kwabheda kuphi nje, ngoba nje amathuba ayekhona ngicabanga ukuthi last season or last of last season angisakhumbuli. Khathi eye-Turkey i-Chiefs, ngicabanga ukuthi last season or last of last season kuleyo mnyango angisawukhumbuli, kodwa lo Mjida uke way'bandakanya nje impela nekhosi kwathiwa nje awusayiniwe i-Kaizer Chiefs. Engicabanga ukuthi uMjida odlala i-left back uma ngaphosi angisakhumbuli kahle kodwa nje udlala lapha emumva yena, yabo. So i-Chiefs-ke kwaduma nje kakhulu ukuthi hhayi i-Kaizer Chiefs imsayinile, nama-page amakhulu esiwathembayo ku-social media nawo akuqinekise ukuthi lo Mjida uzohamba ne-Kaizer Chiefs aye le kwi-camp yayo i-Kaizer Chiefs kwi-pre-season, yabo. Angazi kwabhimba kuphi-ke ekugcineni, kodwa ibhakanisi isimsayinile-ke ibhakaniya. Lo Mjida ngicabanga bedlala iswelele, angisakhumbuli kahle, ngathi bedlala bekuswelele manje, yabo, mangaphosisi nakhona. Bese siza kulo Mato Monole, hhayi lo Mjida ngathi ubuya le ehlathini, mangizwa nje isitori sakhona ngathi uyisukela ehlathini ko-Lidford or lawo ma-team nje la amancane, so naye-ke ibhakaniya imsayinile. Umfana nje omuhle kakhulu naye-ke, noma singakaze simbone kodwa phela ngeke isayine uVuco ibhakaniya ilanda nje igcwalise. Cha, angicabanga ukuthi ingalenza lelo phutha, kodwa nje isimsayinile-ke naye, uyingxenye yebhakaniya ku-2025, 2026 or 2026, 2027, uyabo. Kuye nalo Neo Rabo, yabo, naye-ke ngicabanga ukuthi ebelapha kuswelele begijima nje, umfana omuhle-ke kakhulu futhi naye. Ngicabanga ukuthi uyi-right back, angisakhumbuli kahle, yabo, kodwa nje ibhakaniya imsayinile-ke naye iqinisekisile-ke nabo ukuthi naye uyingxenye ye-team kule season nje esizoyiqala ka-2025, 2026, 2027, yabo. Hhayi sithi yadla emnyama yazonda impofu, hhayi soyibona-ke le nsizwa ukuthi zizokhona yini ukumelana ne-pressure yebhakaniya laphana ngoba phela akudlalwa laphana. Siyanibongela-ke ababhemu, hhayi ngathi le sizini esiya kuyo izobe inamandla kakhulu, njengoba ibhakaniya-ke ilokhu isayine njalo ibhrekha amarekhodi. Ngane zakwethu, danko, ngibonge bafowethu.